Risampune kacumawisan serana upakara pengerwatan ni tandu mati araris ke kaudin oleh iado Sangaramo dewa saning margiang pengeruatane punika boyo wenten liyan wantah kadiangan desang Rama Dewa Sang Resi Risekwin tenan kadilingi hide sang meraga makayoni wantah jida ngomargian penunas jan daging pinunas itu sang meraga pandita rikala ningaras titi pacang ngemargiang pengeruatan mangde sida wida pecik sinareng kalih sang resi Sirno risampun reke hidup puput ngemargiang pengeruatan sirna raris kadi angani desang makemunia ngongasi moksa pado sampun ian bawasan raris risik kewintenan itu makemuni sirna
kebaos ide sampun moksa sang ramo malik margo rikalanin sirna moksa ide sang meraga makhemoni kewentenan raris kadiangan ide sang ramo dewa ngelanturang wape marbin hideni ring apa kocap mangkin baosang sane mangkin ri sekuentan seperti lari dene yade kocap ide sampun parabde maring peserangan genah Resisu tikno kewentenan peseramane punika boyo wenten lian sane melinggih kirike wantah kadiangan ide resi sudik seneng sampun kekeming ida sang ramo bilian baos sang rares rise kewentenan ide maker si ane wenten ring peserangan sampun ide kakamit oleh ide sang Prabu Rama dahar teledang sang riantukan sampun wenten sane ngemit peseraman idene wastu kadi kebalabaran gar gitu pekayun ide begawan nenten maling sumenang sayo napi malih sane ngembit peseraman idene meraga satria wicaksana
punika saning awena pekayun itu sang makhamuni nenten wenten sumnia rika sane mangkin baos sangaralis suwe darmaning ide sang meraga padito sampun bejanten sedate nunasi ciri kalani nerari side ngemargiang pujan di punika ring apa ngamuk wadah kerak pekayun oleh dari kalaning nunasice wadah mikayunan terise kuentenan pengamuk ipun ipare raksasa niye